Right now, we see our firm Mobi Akwa Kumasi online television. So now we have Zenith TV and a Panda TV or UK. Mlana Drew and Fiadana Drew and ne some ne simple na yenche because programs and it does. And na we therefore we didn't be cover binti na yenche denche sana programs are ever Kumasi and they do a crowd does. You be born the tell ni asole so odi for Opatafour ye mo akwaba asasi susia and now I have you papa odi for Opatafour sure. Hey, last week na mama no hwe ni ma want me am yanko and na ewura hai ma hu say afri yo ma ba frem say aba e twa front desk minimum betumi ahia no one nkola ni nyina aba wi am ko mi fi ndi hu no na bi baba we do ato ha bi a sorry o se chi ankola no keke na nkola no ko ntra abasa mi njia o pese o mu ye nyamdwuma na nyamdwuma fo nko ba bu school Only for Opatafour. We have various and we want to actually yen yan Bible school. Now benya. We dem be actually or mumra sorry down. Sir, you see I don't know ready so be sure. All right, mean touch will be a problem until so better be actually be sorry. Ni amfa ni mun consider ben. Enchi bia on betemenka. Prophet Opatafour na busa formatting nka no. Dani na do omo ba o ne yenso ya age omo ababa. Samle ya dani o say onye ready so be sure omo gisi ya bia sorry there. Fie sa na ye ba sisi a. Opatafour Opatafour baby antokwade ndi asori e wona mpatade ndi sori enti ne afre Opatafour Opatafour aye bibre mu nimfuai wo sekretataku a ne ho bon waduduro de fi akura mpo kuchireku okataba ko a wokofa abaifo kuro osese dodu akomia okofro kasamprebu asani a osi no so ye so boafo kwatwi akwa wo hunu dom sirie kire duma ko satia wodi huhumu kumu akotene na hwan na metutu na yampia yi a Opatafour the zenith of the heavens ministry no ono na awurade adom ni tumi se onfa nyame manti se baye ni obi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika sem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantu ho nkrata asem aye basa na wo pe hu ahode so aye awurade aduma na wie ya ene Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 Opatafour otwedua mponyankropo bekoso aye onyame amana ko adifo so aye nokwafo. Okay, yamo bibi akwaba emra na so na obusafo sane yadika mamonya nti afi ahyase January mu na Prophet Opatafour ne komsha wode ba afi ni mu nyina no afi die ya sha afi ase no obeka se ena afi mpainfo especially political leaders omunya hweye because ebi ba tuofu ewuo ebi nso bewu ebi nso benya amane ensem bebre no kan na mempesa beje ne nsem o kan na ka ahade ye se ye tumra ye kiresie kura ye tumre ni woso abafo yenkotie video a odifo Opatafour ka se leaders o Ghana especially politicians omunya hweye na emunya emo yenkotie bi also so ne budget this year was signing na osane ye no or the world leaders political leaders for so Lucifer enti asma betiafa omo die Lucifer dwuma onu die oni Satan dwuma omu die ni se obeti yesika ya bopank ye kokumwe ki ye kokumwe ani so afiwe ya beba yeah political leaders ni mpemfo nko a aya attack won Lucifer no mo de call amya so I'm attacking painful. Yeah, attacking painful. World leaders, political leaders, president, ministers, MPs. About attacking ye kokumwe. Ebi mu die be ye favor dama ebi tie be like ebi su die de mu nya ebi kumom. Ese man painful ne atitiri be mu die odwuma ebi die ye de be Lucifer de be di wo mu an. Obe kunkumbi. Yes. Ebi su be nyo ebi be nyo ogie through tip off. What you say? Enti amam painful betie say ki kokun ampiwe we ne ball me pa si enkokun we ne ye say ya tutu amanafom we ya ye we amana ye say anosu be 2020 Ghana. All right, I was for ochiami a woni masem ka wosenana wasuma o
Obusua ye beto aba mesre odifo no wo asase ne so no de sia na kasai eli January no ka asase mu ti mesre MP sa ewu mu amani ma o ye mpese be takra odwom ye ne ye beje wo kan o de honsam bai ti mesre election no ne ekono wo yo panyini bi wo ye MP bi minister bi a no ahwede wo betutu anamo yi mesre odifo na kasa me ye me kasa asase susi a wan kasa mfa ho abusuafo na mkɔhwɛɛ no na nya no nko a wɔsade tudwa January 2 prophecy na mu wɔse afiwei ni pebe pu awewe awurade no nwanwa ebi si da yɛnti bi mpani sam da ɛno nso yankɔhwɛ na yɛntie de yakɔso wɔ wiase da ne yɛhwɛ animo bebre ne besi efisɛ ishme betwa nsuo nko a 7 Prophet Opatafour Ishmael Chiremu ha no mpesa obaka abu mu na agusu sei yakofa Ishmael abafie no abafie Ishmael baby otene honya ne tena bia da bi honya Ishmael tena bia nti metewase ana ese so unim sa Sarah and Muslims be brave turn to Christians. Oh yeah, Prophet Opatafour it started 2019. It started na na dey okay there the nipa be di Yesu akini doso Frikra mosumu baba Kristo efrakomu ahemfo nyina bepeje o ma henie de akọ Yesu ho de okom be dwane wura nyame aso de aso okum nwan nyina beja ba ya mi nyinara enipa kese akese haban nyina ba aso enipa this 2020 de America na fa enipa ebe satre nipa be di nyame akyi no enye easy 2020 enipa be di nyame akyi papa most of incremofo be pray. All right abusafo osuma o difo Opatafour asasini susia no odin sam tudwa no we January ton no ye the true prophecy call liar kokumase on na obo the true prophecy ebe pia ba kohwe full wine no yamra na enesu se na medical mama nya no tie no kan sama papa no brusu nyina ye beba mama tie na nya no ko a wasaka se ye bewura 2019 no na ye emre bi a nyame so eden so anu aba asase ne so a ye try Christopher dodo na amusem do awurade no emre duru sa wase ye somo enti so obehwa 2019 ni personi kaseti agenkwa no kaseti nyame bebre ni ye de hwa Christopher faith ya hwa sa video no so dani ye hwa dani boy se afi bi e ba be so sa na ye be close chapter bi a ya na ye den so anu free suru be so nkrofo bi so what you say edi omo kan 144,000 ye din kaje omo dada no what you say ye den so anu be so omo so now enti say enso anu ne ba de ye ne say ye huhu so nti ye jan nkrofo bi from Bema for no omo a group of angel ye small mo be wiase a omo makoma 13 na omo be testing nipa faith ehu de wo nipa akoma mu ehwe ansa no mama kwa me de nso anu na ye dey ama and what happened is say in the year 2019 there was a little bit the atmosphere was a little bit chaos na we see this we see that ni nyina free abofo no ho omo na share that yes ade no eje tu ya say yendi Yesu Kristo atem ni yendi papa na tezi there were certain people omo sorry wo mani mu a not all of them were condemning Jesus. Say Jesus was never real. That's the auto Jesus. Yes, a lot of people were insulting Jesus and insulting God himself. And people even came out to say, God is never real. The word came to existence through an evolution or whatever. Try to deduce meaning to whatever that they were saying. But I realized the case, all these things are not happening in our yes, nkrofo bi so safo odifo no na akasa no de sia no enya akasa nsem we nyina asa January 7th 2020 no de we nyina ebetu dwa okumase online television ha efie he ya no obebru nsem ni nyina so abusafo nsam na asisi no Muhammad tibio mo hu bi so odifo Opatafour ya mo akwa ba bi odifo chance ya wow prophecy o say leaders afi yes, Shafi as an advert to true prophecy.
We say leaders MP for a by election omunya we kunkum ya to afum we and partners you odi for Opatafour obeka sam na asa me na me help bi ba be hu so na ba prophet there na wo ka fa sansam ya odi betu dwe ho o me na see be nyame show bi I believe so bi ahun me chia state UK everybody baby ahun bi am chia Mr. Enoch, Enoch, New Jersey. No. Oh no way. I think West Virginia. Mr. Enoch. Virginia, yeah, Enoch. Oh, hey. Michelle. You're telling catch it. Michelle. America for your children. I flash me crowd me WhatsApp. Michelle, wife is mommy. Michelle Bibia. Is he very interesting? And then Nyankopon Krampo himself, and he doesn't joke with prophets. Oh, they are too quick. Jesus, Ankasan, Messiah, and Ankasan on fat prophet in the agro. And Tina say, yes, person was stepping in something, and a person will call baby. Odinkai esuma prophet. I'm gonna contest what test no. Because yeah, I didn't know first of all, baby. So what you mean? He's a prophet. Deacons, evangelist, the obey Deacon. Oh, Samu. Pastor Bede Deacon, Apostle to me. He's a prophet or the prophet. See, obey then what? And they obey then untene udisofo. Enti baby, ojina mi say hoya by fofi ba unhu. Ujina hwa na ona ya kakana. Na dey be wayo. Sanity. Okay. And I say enti God himself, you know, with the Messiah and the Holy Spirit, don't joke with prophets. And say only prophets be now no attack come and say those people are dangerous. Bible me nipa for open come and say. Sir. Oh yes. And ya hwa mo no. Messiah no Jesus. O come say. Yes. Onka nyame say. And I say. Yes say onka bi. On yes say on fa nya say. No. Omunu nyame ni hokura na nyame nya na adwo be bibia. Omtimi yama no. Yes. Papa no bon kasa. That you need sheka. Bible agent kwano Messiah no na ho. Messiah ne pe. On quality be come say. Ena Elijah osima to osuru mu age se me pa ni nsuo beto o to Israel fo nyina suru nsuo mu de o musafo a o mu anu nsuo se nbotom okopen wura be ana nka hwe on ka sei edi for Opatafour o to suru mu se me man nsuo nto 3.5 years nsuo nto Israel no de ho safo hye ne botom kwetena nwura do ye be man nkasa man nsuo nto me yewe na hwa bi that the next one Moses. Hey, akwa Moses su timi ye. Moses su say we. Se wan kum we mu amagya sofudie. Enu anu. Yo the one do kum sam na kwato amagya na no na ehwa am no. What you say? Enti I kora data ne abira no me asofo me stop mo che nso no mo keka nkrofo won nsem. Ese konkonsafo wa asole bi. Mo ya asofo. You say wa asofo bi o mo di sofo ne ansi o mo yi o mo kwa asesa. Enti o mo wanya medwuma mbato mo de ye ne se. Oni sam papa bi akade bi ankrofo won nsem ne wa ka. Di san krofo no o mo keka nsem fa Moses hu. What you say? Adam Moses di abufuo pai from do o mo share ho. Hey. Ya see ya no. What you say? It is sankrofo way. Sankrofo way. Omo kase mese, usia prophet bi no kase mese de nsa ehwe ne boa. Eniye. Be careful. Be careful. Okay. Eti Opatafour. Obetimi ahaw na Nyankopon kura nim ho hwe. Yeti. What you say? It is obi sa de kasa se wiase ni sei ne besi a. Mfe ni agolo. Na bide bibia to bi for the band ehu. Obi antimi ntwam. I see what Central Region MP akokuno ya. Obi antimi ntwam. Wan betimi atwam. Na akora na sefata so okọ agye na nim kwaje nsafo ase asem Opatafour aka no matwam anya adwuma. Na wo se eba. Oh, entina me sure say so this will be kasa me say ya. You careful with nipa no ho. What you say? Tie Yesu ase bi okan yo. Oso obi nkwa agya ne nchen. Ajo ene. Oso odi ne say sinable. Was sinable say me obi no betimi akọ. This all kon ho. And ya tracy Bible wa ko hu say say na titifo ni nyina hwehwe no wo mu nyina hwehwe ne yede. Ekohu. Na just asam odi ne say sinable kan ye no. Na no kure. Wonim de o yede. Okay. Elias so say me matosuru ensuo ntoda agida mia makoma. Ebeto. Na so for Israel, a deep for Israel. Ba otum. Odi for Opatafour. Watum. Wapim sa da onu ankasa na koma ton yem 3 years 6 months.
San o me nsu e San was a pejan and says rad may be heaven at me. Power. What you say? Mose. I saw for the kind of one same house Masame. Minimum chair. No pie from the Cora that I be am shame. In church members one or my wings, you know. Atia Mosin or the Jeffrey Rubber she warm at once 200 no one else man or show the just she warm. No, you almost are. Or she warm 200. You see catch she one other Solomon or sell no. That's all yeah. Oh, sir, me I did back up and I do. I said, I didn't want one of Jesus was out there or say, how yeah. When you mute. Oh, as simple. Yeah, because we'll be in our day. What about that? And yeah, come shine there, what I never back to you. Me say, so got to say, so be. I come see ya. Messia. You're very careful. Sang, I saw for them coming saying, oh, we running now. Okay. The cash will be running now. I know Chilum Kakra. Good. Sang of one in the abyss, when him crowd first will be, when him down, be free, yes. Fras, I said, when him fear obedi. When you be until the time of the soon while you're assassin, so when you say, I come 3 days, I come 2 days. Moses ni mmerane na. Elia ni mmerane na. Ajenkwani ni mmerane na. What you say? Ti sankrofo we ni yemfa wo nye rough. Sankrofo me ensan obo mu. Yemfa wo nye rough. Nti obi tro na okasa mesia. Masa careful na ye nyame ni ho a. Ushina nai. Odi for Opatafour. Assassin susia na busuafo Martin ne no. Ana ensam no doso. No di for wow true prophecy usabe cast afi. 2020 year nipa be poa ajenkwa no nipa be gye awurade atumu pa ampa no ade yewi na grandmasters for okrefa yesu ho abi owo mu di yesu ano so ye komhye bi a ato pepepepe okoto so obi say me say you careful on say onyame nyame oho ade ba ko so nipa bi ade hye ni tirim no nyame oyedey oho na the first wo hwehwe na unhunu no ano nkyerɛ so oni ho na papa te da bi o ma ye hwehwe ne prese odi fo obia no afiti ya nka afre nyame ano aba na sa ne ma ne ye ne ma ne hwan ni obia ne nyame ba bi o wo hwehwe ne de se no ni obia ne nyame ba ahwa na nyame ma yo nyame ma oho ne yo nyame abode oho odi fo Opatafour yes wa mo ni nyame ma no wa nyame ma ho nipa ye titi we nipa ya ye kwa ye bai ni o munya na nyame ma o sa yes say Egypt for Egypt no ye nyame ma dabi o mi Israel for na nyame ma ti wo nyame ma ni wo nyame abode nti wo ye nyame abode ya untim ko we nyame ehu no nya be na no hu no nti na nyame abode ba ko Yesu ho ko ka kire so owura agye me baba yi na hu ni mobo ase aduane ye de be die na e be nya ko e fa man kana mama Israel na dani nti na me ba ye nya wo yes onye nyame ba nti ohwe wo ade nti na wo gi nyame ma onyan magye wo a wo ye nyame abode edi for Opatafour kan ni say dia say no ya ma asaje nkwa na yi mu wo ye yi mu say tamu na Yesu nya abotre Misrimfo no enye nyame na bo ene enye nyame na bo Israelfo ade ti no di Israel ye ne man no gya Misrimfo dem kwa tiase ntie na ye nam wiase kɔ no nye obia na nyame ba no bia na benya oje na sane nke nyina ye mfutu mfra ene oduru ye nyina ye bia gate na wuram ne awuram no bia na benya oje me say tie ni asase su na enam no ye wo nyame ma oho ne wo nyame abode ye wo nipa gu a wo nyame abode bato nye nyame ba atiase nti nye obia na betima wura nyame ahenie nu na ofiti ya akogina baabi na osugu nyame so na nyame se magye no oboa wetimi abresa su se o mfiu da se onya ne ba se onya ne dia oh okay tu de oba ne na masase no so kwa oba sa akọ onya ne dia uye nyame ohun ne da ebi nsi da ai prophet Opatafour ti ya afi die nti na ama ehun akonya so obi esu hwehwe agenkwa no wona na esi agenkwa ni ho kura na obi ase agenkwa na ede bia confess say agenkwa na ede ho no kura wo mu ni say onipa ntimi nya bidibidi so di firi so ede aman na no kura ya hwehwem free Genesis copy Revelation die ni ho kura mpo Opatafour akofa aba de mu nchire mu ayede aba die ndame pache de me pache say titi adifo mpo hwehwe agenkwa no na ye den na wo de oba ya wo si agenkwa no yede
Any ho. And yes, I tell you, I will cast anywhere dinner now. We see no young cocoa him. What you say? Enti, I don't quano dear our ho. No, I be any puno the ama oni pebia. Nipa bi opese o shia de nkwani bia no. Anopo awio anwumre wire crado. Obi any puno to hwe na abede. Ubehu. Na ya wa na so ya hwe na wo ma kwan a wo si nyame. Oh, okay. Ka onyankopon. Ba ajenkwa ne de oho. Na ajenkwa de oho mo obi a se nu nti na oba no. Na openya me ama na beje ne banama no. Ti no kwa ajenkwa no ho. Oh, okay. Se. Onye ne ho de won ti bi. Onye nyankopon. Ti sa ajenkwa ne srema. Ti ajenkwa no. Ajenkwa no. Yesu ya maka ne wansem yai. Jisu okosrema. Wankwa ma wo ahwan. Ejana ni mu de won ti bi nkoda. Wo be hu no wen. Ejana wote hen. Enu nam nipa bebe adwene konfise nyankopon ye mframa. Ibi kura so oti nsuo mo ye nsuo. What you say? Enti wo hen this ajenkwa no oba no. Ne betimi a kire wo. Wonna okọ nyame firi ni ho. Okay. What you say? Nti afi mu na wo ho dada. Enti afi mu na afi we ne ye mere ne na onyankopon asa ato se. Etwase na basa kase na ne hu ni tumi. Enna ni onyam dead. Ema wo wiase. Oni party se no kore. Oh. What you say? This is 2020. Yeah. Any nipa omunti efiri abode ahyase yase wondin de ato wo se we mu de wo nkwade no ma ba wiase no ma tutu o ma no ma gina dia kosi sum wiase sankofo nya na wo se de o mba back what you say to obi obetimi akon fight nyame a then no dey so confess Christ. Wow. What you say? That thing no nyame hye o sintra me kan ade ana ede Odifo Opatafour yemfa we ntwato efa agen o prophecy no ho wo sa ka say wo se na bi last year 2019 ebi debate agen kwani ni ho Yesu kura nya no kura Yesu na amafo confuse ya Christopher bebre eno so true prophecy wo be ka say o say ba na ye den so anu bi ba ho nse wa ba kwasam na ti say we were entering we say we were entering into a decade and every decade biano ya na so nipa biano nso ano ne oje no oh okay and the lines is a unya bia unim say ne uwu a okwa Abraham kuku yes straight ukumu ho obi yes nice one what do you say and before such things will happen before God will give you such seal I just want to test your faith because a faith that has not been tested it can never be trusted to test you and to end up you see more be not that so are powerful mintia say me pese me kire o say ye woni pa bi e wa aginaye ni su kas aginaye ani kasasu asase mu on pese o mo kire say ama ben oh okay am powerful what you say o ye powerful enko no obon ho oh okay what dada dem pese me kire what you say me to was good nanim enam say only power ntino obi na ye den e born obi na born no so kra man fana meto asase ne so odi no wura obi mu no odi ne bawi ase sabi oba ne kwa wo so chem no de ne to ho the one in spite of everything bono so obi ka so obetimi se nyame kra ka so on sell na wo maame e ka so obe sell wa obetimi asell etu obi ko ka se nyame ni ho Yesu ni ho na adwene we no problem wo ho na adwene mu ha nyame ni ho in what sense Yes, you know in what sense? Nyame try not to say. Nyame ni ho the whole entire ecosystem, the divine spirit now, on control universe, all the cosmic world, the planets no. Ni nyina no so onu ni ho. Me wa wo mame, man ma wo mame to me, man wo. Wo mame kra kese wa. I say natural. Wiase na sisa. O wa na sisa san sisa ye no. Hwan ya. You see, one thing we have to understand is that when him say epo all these things they have manual to which they are acting in accordance to how they have been instructed to operate. Into why na say or to wa or didn't pay bibi. Epo na da ho na hu ni kakraka no oponye mistake in one way. Ura. Oh, ni boss wo ho. Jabi tawati ase etiye nyina ye de manual nipa manual da nipa ho ensuo manual ho even oboso
Die nyame aye na asase su bia ne manual even bosse me na me ma bonsam kwan se won say ntina bonsam pese wo se unse nyame abode Satan betimi asai abra onko nyame anim yes nipa bi nyame abode bia Satan betimi asai we how onko nyame hon fa ho ba obi oye nyame ba no se Satan betache wa agese wo ko nyame ho ekoji permission agese wo kwaji permit sanu watimi aba bedan watimi atache obi we regional minister ba police je den chiw we IGP ba Edan ye you see can yes alati o mami cha wade o ya nyame ba no mistake ya why na chi obi antimi nchiwo sa why ye de ya why and I'm not talking physical nya nso anu kora why nyame ba be na nso anu na nso oh okay na so ye nyame ba obetumi nya nso anu kora na nya we wo mu ni 144,000 was we mu na free tete abodi asase onyankopon bo mu din afro mu e de nso anu ama won dada ti edan obenyo oje onu dia oti ho wo ye ne dan ya wo nso anu upa ma ni nya wiase sabi wiase nsemu nyina bi wo oje before Opatafour what the person chiro that and one day ni nso anu one ye pre pen so anu ma na nyame ameti agya na hinnie me de nso anu na ye de okay nti wo mu na ye de ye nsaka o what you say o nyame abode obi wa wonji nyame no e ono ya abode ya bono e de ba wiase ba wonye nyame ba do onu say ya nto atimi kun na nyame me ye nyame ba na nto ya de ba me mfichiri what you say eti onipa bi ukoto so onipa bi say nyame ni ho a hwani din hu say on mental problem o wadwene mu problem ebi nso ananka ohia odifo bi tise ohia odifo bi na ma kire no ebi a wa try wa so se utimi fa open ko we eja no ma me kire wade si nyansan fiti ase eni nyamesuro wankase onyankopon suro nyansan fiti anya nyamesuro wankase onyankopon suro sa word no prophetic code eno su code da so yes o si nyansan fiti ase ni nyame suro nyame ya wo nyame bebre o wiase ntemu de hen di oboso ni asase fre onyankopon o damba kwenti ne pon na ye de aso eno si nyansan fiti ase ne de ya nyame suro wankase nyankopon na mo kase nyame suro ma me ntse wade die ntia obi onim nyansa bia ye kase nyame a every spirit biara and any entity be operating in the dead realm bia no o ye nyame ti do se wo nyame wa what you say ye wo nyame wa bebre na osunsun the bible ne say onipa bi onim nyansa biara ebe declare say spirit ye dey ewo ho ntu kase bi ni wa onim nyansa wajimi anyway matewase was in nyansa mfiti ase ne de ya nyamesuro wakase onyankopon dabi the word nyame Lord, there are so many laws in the world. So which of the Lord is he talking about? Okay. So the Bible itself is telling you, say, before so go so on nyansa no, na ye kire ni onu aba out who say bibi wo ho nti so bi ba ase bi ni ho we wajimi. Here, eno de me udam metwase pa. Perfect. Enti yes so ba ye ni problem miracle yes wan ye bi ye wan pe. Wan sa jibi da. Odi for Opatafour be yes one said Jimmy. There's a Jimmy ni ayalesa. Oh, dibeko wo. Matewase. What you say? No obi a Jimmy so de udi na chi say. And to obi get declare say yes we near real. Nyankopon bia no a ka hunu say. E Jimmy. Wa Jimmy. You hunu so e Jimmy. Oh ye Jimmy for wa Jimmy. Sabi. Dabi. Sabi nka. Bible no sabi ni a kire ho. Oh enya amamre. O si nyans dabi nyans ai amamre fi. Yes Bensia de kasa. Ye de ye ha de nkasa. Bible de munnim. Ye ni sabi wo. Muni sabi bia o Bible. O ye Jimmy for. Mami ka no kura nchiro. Mitio. Akukọ kura nim say nyame ye dey. Ewo ho. If you say when him said you on the born, he knows very well that there's an energy that flows through him. When he sleeps, it is an energy that reactivates him. The Bible says, "Nyansam fiti ase eni nyame suro wankasa eni onyankopon suro onyankopon de anka ode nanim onyam eni ani die mayen yesu agya nyankopon na mo se eni nyame suro nyame soso de ye so many gods and before so bo so obi nim nyansa na di pana prophecy atro say sister anabra wiase na hokwa odi pa bi yes obi ni pa bi nya kasa asam ne pe no who say afa wanya nyansa de ya akoma
na mo obi nya ba mo say yesu nya real yesu yes scam adenkwa bi ani ho ye nyankopon kra anyo ne bo wagimi enti you have question back to me question no what you say na sa no ma ne buy ne ye the testing the prophet enti adenkwa no benya so ano o de fa sa no what you say enti na me sure say nyame ye den e wo ho na sa nkrofo ni nyina no fa se utirim se onyankopon ma obi tumi a ana wa ma obi kwan a ontimi ye den nti so obi wo asase we so na okum onyame abode no ye ne ho se wa ben a masa ome abode na wo se we abode na wo se no okay upak me say me pe konfo malam no ndo so wa ben on fa ne nsanka nyame ba no ready e beto no all right okokum nyame abode a ene o to aye gaga nyame abode e de okuna abia because nyame wa no ebi di da bi achi obi sum obi kom asuo tano etumi enna ho adenko obi su kom ankobra ho aden ye den obi kom asuo bremu ho aden ye den enti bin na bi ye den enti sa utime chi obi a wa ben chen na o se na o so we odi eno nche no wo bosom na tio wo bosom na ote wa na osom no wonim se ofiri se nyame bo ade a obeye bosom no nyame ama no ma no ode aduma bosom bia osem na me ma osefo no kwan se onye den on say nti which means Satan timi fa ne pe say obi ji so hwan na man cha ajano nti wontimi fa penti wo master Satan nti a wigina ho no mu a oye kokoti nyame bia ni wona nyame bia Yesu bia ni wono sa wo master Satan no eto de bia ofa ho nwa metima mo biblical evidence stressing Yesu Satan okoto sori Yankopon anokwa we no kra dey say emre bi wo ka say okoje permit for Job good emre bi waka na anything na Satan feel say your boss or your fit or ding wa bing anything on fan pen ko Job nko say fi say na Job nyame ba okay dem go what you say it me tell say so to say obi na baby Yesu ye dia Yesu say ya hunu say nyame na ama na kwan so nyina ho enye sa ma wa dwene nko ho mane na ada no tira na ada o say nyansa mfiti ase ne dia enti obi ba na o se hwi ni wi ase wa ye den o ejimfo right abusuafo odi for Opatafour na Martin nka no asase ne so sia ne ifiada na duru agemre okumase online edi ye wura mu kire yensem mu odi for awe ne de na ye ni na last week o baba boy edikanfo no tete adifo ni bia omo anhia Messiah na anka omo anyi oje na se kodu na obi abie no edom ehwe omo ni age ho pa o omo di age ho ama empayifo pa bia misusu kura so omo se omo monitor yesei okay ayo omo den na omo de kase ba ko aba omo si sa odifo we de so no kro no odifo se no nyame bawo wo ye nyame djuma di nyame achi papa mu pa but akire no amane bi ba to na de ya uboni din kura Job Job nsu nya konya hia Messiah no because Job de na mani hura duba bi obobra ye na de omo si ye misase Job onya oje efiri Messiah ne nsem ana ne manso a omuwu true na yi no na amani hunu ni mu no omuso wo mbenya oje odifo Opatafour asem onya wo a obibia no a obegimre atimi abie mama ye wo du say ya efiada say ya wo ne yero pampe wa de ni ne memrantie ye omujegina kire hoyi etu odifo de ya abre ye ne no yesi Job oshia Messiah no na ne manu so a okwa amani omu nyina wuwu ye no omuso benya oje asempa odifo Opatafour yo ati is it the matter me temu afo okay oh yeah chira for we chira for Job shia Messiah no hey Job amani hunu ni mu nyina shia Messiah no shia prophet Opatafour Yesu pen o shia na ho to no Empire of Brugu ajenkwa so nyina obrugu nyame so Nyankopon so nyina wa aje obi amfirima obi nkwa gya ne nche so na memi Nyankopon Yesu no so yetio say Job is the life of Job. You see, one thing that we have to understand, the entire story of Job is not meant to give us any reason. And you will say bibia what you say, but
the life, the suffering, and everything about Job is there to portray to us, to show us a perfect person be buried or you blameless. About best suffering. Why? Because Bible itself, from according to Job chapter 1 verse 6 downwards, it gives us an account. Say Job was blameless. Now from Swabia what you say? And you see, one of the most striking parallels between Job and Jesus, it comes out of during the deepest part of Job's agony. Tamanu or Kwamanyim Pan. I say Job suffered. It's because of the passion of Job. Sounds so they want the passion of wine. Jesus Christ said they. And the suffering, the entire suffering, the entire story of Job. And buy to foreshadow the suffering of Christ. Oh, Samum. Yes. Job mani hununi na na ajem kwanem bra oba brenti na ye. Wow. Yet you. What you say? And during the process, and we the way on Yankupon, as a man, you must see not effort. You had the Job chapter 9, verse 1 to 3. Verse 1 to 3. 1 to 3. No, be mere Job 9, 32 to 33. What's in a Job? I just say, Tio, Job chapter 9, verse 1 to 3 now, okay. Job Jesus saying, Ampara, Minim say, it is her. Now, there's any but Nankupon any saying, oh, that's any better way any Nankupon saying, so opesa on it, we anwa. On to me, moi, no, a pemubako and po. Okay, verse 3. Verse 3. So opesa on it, we anwa. So opesa on it, Nankupon day. Anwa. On to me, moi, no, a pemubako. Dear no patron. So there's any papa is already Jimmy. One Jimmy. Impa, Nankupon one. And the pumping prima will be asking. On view. Ah, Samu. Yes. If the job was so fast, our bless our own view. Was so fast, our own view was it. I pin you back for me on one. They are ready. You got 9 verse 32 to 33. Oh, say, the hand walk out assembly. Now on your, only pass me. Now, or 2 years from cow. Or Tim Messiah and cat. Tienio, or Tim Messiah and the and Kaudi Tiasemi. Now, or Tisos in Messiah no any passame. Now, Mabuano, number 1. Now, Yambanu Ashim Abonkro. And so, Intelligent for be in the end, and Tama. Intelligent for so Martin in Cano. Only how didn't Sabed about to him, Benuso. I see Yankupo, your boss running assassin, Tio, Ethiopia. On Tissadia, Onipa, Same. Tisano, and I go Wahin. No, I'm not quite nasty, the old. Man, I'm come as and will be a Wunyam, which will be a Wunyamida, send your Momo Canon and Yam me. Jenny, and to go Wunyam away, and to job say, on this Sunday pack. No, I got now a boom cratching. Next one, this Sunday party. Now, me bring my money, Yammy Demua. Sanson and Temujina for one son. Only one point what in the Sabbath to me so. That time, I know yes. Would you make us say yes? That I'm not Messiah. No. What you say? If you say Obienwa, Yankupo yentem gina for. The Messiah na yentem na. It is say him some Messiah na yentem gina for dia. And ye yon shine yenko. Your mother wedding tem gina for no. Repeat the 3 no mami. 33 no. O say. Now so tem gina for be any yentem. And soon tem gina for be no. Oh, obi. You see now so papa bi na ya na oje ye no. Oni ho. Oni yentem. No de sakura beto so. To aso nanso start. Na ordinance abeto yem ba. Na audience abeto yem binum so. Say repeat no. O se nanso tem gina for be ni yentem a. Nanso tem gina for bi no. Oni yentem. Ordinance abeto yem ba no so. Audience abeto yem ba no so. A obedi yen. Yan ko hwen. Why ni tem gina for no? Okay. Romans chapter 8 verse 34. Romans 8 34. 34. 1 Timothy 2:5. Hebrews 9:15.
Efe kura kwa. Romans 8:34. Romans 8:34 say. Ya kika o say. Na why ni de obufo? Why ni no nipa wetimi bu obi fo? Kristo Yesu. Eye why? Kristo Yesu. Ni de owiye. Na mpo wonyane. Na oti Nyankopon se nifa so. Oti hefa. Nyankopon se nifa so. Enye benkum meboa. Eh right. Nifa so. To aso. Na so odi mayen. No ya dey. Odi mayen. 34 na biem. Twa so. Yete se papa ne tie agya ne nsa nifa so ye dey. Edi mayen. Obi odi ma obi de ya. Onye temgyinafo. Eye wo de bi kura o se we de o se odi mayen wan ka so temgyinafo. Ye ko we de word temgyinafo. 1 Timothy 2:5 or say. 1 Timothy 2:5. Or say. Or say. Na be Hebrews 9:15. 1 Timothy 2:5 or say. Or say. Na Onyankopon kro no a oho no. Tie Onyankopon kro e na wo ho. Onyankopon ne nipa ntam gyinafo kro. Tie o e na ye wo Onyankopon. Eni nipa ntam gyinafo say. Kro anu so ye wan kasa ntoa. Wan kanyama, wan ka obi adi. O ti nipa ba ko pe. E na nipa eni Nyankopon ntam gyinafo anu hwan. Ono ne onipa Kristo Yesu. Oni ni hwan? Onipa Kristo Yesu. Eti hwan na Job hwehwe no. Nye Kristo Yesu. Na ohwehwe no. Unso se onya hu no. Ye kwikakọ. Sare piti track na ho na me de. O se. Na Onyankopon kro a oho no. Nyankopon kro na wo ho. Obi tio. Asa be se wo nyame wo ho. Meboa. Satan wa ye de ya. Antoa. O ye nyame. O munya nyame. Na mo se so nya pon. Nyankopon pon. Start what say? O se. Na Onyankopon kro ana na wo ho. Nyankopon kro and all tie ni nyame mienu bia ye den. Ewo no Krishna, no hwan, no Buddha, no nobody. Onyankopon kro na wo ho. Toa so. Na Onyankopon ne onipa ntam gyinafo kro. And Onyankopon eni nipa ntam gyinafo say. Ekro. Eno so ye baako onti wo mu a akonfo ne manamfo wo mentality bi say usum bosom a onso so. Onso utimi sum nyame, usum nyame afa bosom so no. Tie niye. Osi nipa eni Nyankopon ntam gyinafo ye say. E baako. Ono ne hwan? Ono ne onipa Kristo Yesu. Ono nipa de ya. Kristo Yesu. Okay. Ese nye Messiah na uni nyame ni twaka. Me say Hebrews chapter 9 verse 15. Na o kan bo se bi ho asem. Hebrews 9:15. Sa bo se na. O yenti na onam apam foforo. Wenti na onam apam foforo. Entam gyinafo. Entam gyinafo. Na owu a. Na owu a. Odi ye kane apam no mu. Afonso ho. Agenti. Yes. Akane apam no. Na fi wo ho. Etu odi ni moja ete ho. Of fifa hani bi. O say. Yenti. Wenti. Ana oya apam foforo. Oya apam foforo. Entam gyinafo. Entam gyinafo. Na owu a. Owu a. Owu di je ye kane apam no. Kane apam no. Afonso no ho agenti. Lati ase. Kane apam na chesa mfomso ye den. Ewo ho nto owu ye no. Na odi ni moja to kane apam no ho. No yi apam ni free kane ni mu di ba de ho sisi atoa so o say on a waboda ajapade din afre won ona ya boda ajapade din afre won no afre won ana bo hye no ana ani bo hye no de bo hye ye be kwa hye bo hye kaso afi wa gudie it won't say santem ginafo we na Job ye de poni din no ko no abeti se Messiah bi wo ko Nyankopon de o so ya uhu no abampa ya Job hu nto ne da Job du ohu no kura na pa se wo so we Messiah ahu ya because kan se ono ohu agya no kura da wetin okay Job na se Job de ohu kwa na ntampa o se mi hu agya ne da na yen hwe Job no akọ school kakra oh ko kakra yen hwe asem why Bible no ready Job 42 verse 5 a sweet time so go fi yen hwe that's 5 o say say asonte tie o se sade asonte etie no ana mete onka ana o tie se te sade na ya keka Yesu din no obi de na so ate se yesi Yesu ho na so hu ne da say ne sa etu o se sade asonte se ana mete onka ana o tie Messiah ne nka na afedie mani nso ahu Messiah no da na o hia no asmo kai oh okay Job na kasa asem
fatra kini bi mami o say aso so ete nko say aso tie no ana mete won and what because na Abraham abako Noah abako why a diffo be Isaiah mu ni Jeremiah make am na abako mu nyina so kasa fa Isaiah no and was say the aso tie nko ha ana mete won ka and ma ti say wo Isaiah you ye den na fa die menso me de mani mahu me de mani hu Isaiah na mo ko hia no o hia no na small kai obu kotodwe no na ye hwe Satan no job bi bia ye den ahwere no ye hwe de Isaiah na ye Jesus you are too sweet John 42 verse 10 to 17 ana tie ni ye aha no hia de wie ye no of kofi ye hwe de o say na Job bo ne nanfo no tiri so empire o bo ne nanfo ni so tiri so empire Erade dane ne Dwam da no na Erade de ade a Job nya no nyina emoho mienu ema no tio Job bo empire no afi o hia Messiah no na Messiah ne dia kwankire se me obi nkwa agya ne nchen this way den wona me so na fe ba afodie bi wo ho na sa afodie ndie wa mo a Messiah ndie na afodie ma ya woni oje afodie ndie wa mo Opatafour ame de fa ko man kakra no ma fa ko no fa ho na mete ba afodie bi wo ho okay aye bi esa be man ko fa nya secret do lave no ana ni nuanom emerema tio enyina ana ni nuanom marima nyina ene nuanom ema nyina ni nuanom ma nyina ene wo a woni no kane no nyina owa na nim ni kane ni nyina eba ne nchen owo ba Job nchen na woni no ebedidi ana omni Job bedidi ewo ni fie na o jam no Job na wo chechire ne wure ana o chechire Job re amane a Erade ema no ba ne amane a Erade ma ne ye den eba no so nyina ho ne Job na nya ba bi na no ono a ne Job na ne yiri wu ne ma wu ye no ye hwe na oni posia Messiah no na Messiah no say Messiah na ka bo hye bi na sa bo hye na ma wu mfi ye be ko bo hye so to quotation so verse 2 say na wo mu bia ma no sika bitebna obia ma no sika o mu bia no o ma no sika o chire wo na kwa amane mu anamfo be ba wo je bia reject o to aso eka ba ko na Erade shira Job awieye sene nfitiase Erade shira de ya Job awieye no sene fitiase no ye hwe to aso o say na wonya enwan empem edunan onya enwan say empem edunan okay ene yoma empem sia tio 14,000 ships enwan kwa 14,000 shira ajenkwa ne de ma no shia ajenkwa no tie ni ye to aso ene yoma empem sia ene anantwe empem ene mfumu abere apem okay en nyina ya after na mani hunu no meeting Messiah no benya sa no ma we wo dia to aso na secret bi wo ma na ya me verse 13 me boko do no mu obi atibi to aso na onya merma ba son tio na Job ma ya tere pe no mu yo afa wo be wo ma say enso 7 ene ema miensa ene ma say miensa ne te so abenya say no badudwa ma te nye Job a wo say nye 10 to aso na secret bi wo mu na mama no otoba kudi Yemina na de otoso no so de Kezia na de otoso miensa no e de Karen Habuk okay na okay to aso na ohunu ema wo ye fese Job mama no sase so that first the kwala na Job wo ne mama no mo nya fe o go shia Messiah no emaba wo so no bi pa odi o ma Job no ewurade a san kwala na utwam a o mu di wachi a ni asaf sister to mani wo se an o shia Messiah no to aso o se na ohunu mama omu fe omu fi so omu ba no omu mama omu fe se Job maija se Job man da na aja me ma won ajapade na aja na nsika ba ye dia ba o ma ne ajapade nko nya de to aso e wo onuanu mu na ya chiri no Job di fi hia o ha duanan ti o na ka Job mfi enfia wo so di 70 years pe ba o hia Christ no o ma 140 years or the another 70 wow Tuaso na ohunu ne ma ene ne mama ohunu atina so ne na no me busa question ne be ba ho nya wetre asem bi wo ha ya me de tuaso
na Job uye no na Job wi na wabo akokora pa wa shia Messiah wa shia no we dey true na yankɔhwɛ secret bi anu na mpɛsɛ obi ahu be Mark chapter 10:29 Mark 10:29 na kai ho dey ebeya kan dey 10 times mama Mark 10:29 tie Yesu asɛ bi ɔka yo o say 29 no Mark 10:29 say na Yesu ka say na ɛwa ne kan ye Yesu ka say na kan ye Yesu ɔse say no kura me se mo say obi ani ni hɔ a waja ni fie ana nuamarima no ana nuamano ana ena ana eja ana ema ana nsase me masempa nti na woni nya afie ana enuamarima no ene nuamanom ene eyerenom ene enanom eyere die enom Job wo say owudu so ko di ajinkwa na chi dia bibia double mesra ko mama tire wade ena ede no ahono code na kwade ya double na so code na some born correctly nyasa go obi nim beko ade ntokwa be no me say Mark 10:29 I say na Yesu ka say no kura me se mo say no kura o anka say we unse obi kasro kasa me ka bibia we no kura na say no kura ni bresam okay enti Yesu ani bresam wa say no kura me se mo say obi ani ho a waja fie ana enuamarima no ana waja ni nuabarima ana nuama no ana waja ni nuabaho ana ena ana waja ni maame ana eja ana ni papa ana emma ana ni maho ana nsase ana waja na japade ho me ne asempa no nti ene nyankopon ho asempa nti verse 30 wakai 29 si kai Matthew 19:29 Matthew 19:29 sensi sumami ya kofi yewe na ha no emu ode pa Matthew mu be di ajenkwa na tia 19:29 tio o say na obiara minti waja fie ana enuamarima ana nuama ana eja ana ena ana emma ana nsase hono obenya no mo ho pi obenya ne die e mo ho pi enti no Job wa hwere ma ohwere wa nya no mo ho Kristo Yesu bo se na wo se na amem bam wa ni nkwa ami bebire kore munyi manu onya okay wanya fie wanya nwan na obenya nsani e wo hwe me oba ba na wo sa 10 no osaso nyama mo fe baba akokoro ntimi wo wa wo 10 wo 10 hwana ka so baba akoko na wo 10 ena meka ba akokoro koro ntimi wo okay enti ho dem dey not to stand by enti ba munya ba 4 ana so de nchama mo tretre kura 9 na ba ku twafo a say na odifo Opatafour o say ni nkom na ede ato abam wa kan pepepe Yesu Miss Moses you can say Job nwa ne nkokọ ni ato bibia abaka ni age kura ho ni age na so wonya 70 years no frasa ase ne so yes o ye ko shia Messiah no yes wonya 140 years wonya 140 years wow ne mba ku biensa o mu ye o wu say onya emema nko ne mana nkasa amani hunu ne be no ye 3 no mo yes o mu ye no no be show mu be show man 10 ajenkwa no o se ahwe no what you say na the opposite what tell say yes person what tell say so o be di na chi ya sa we yire o ukunu mu obi an stop you let's o mu o ma yo si akwan a fanisi change what tell na ya busuanti ya tu o mu Kristo so no aha odi for Opatafour ha no Kristo suma country no obusu asem ye mfa nka ho ana onipa o ye obusuani ni di odi onyankopɔ asem enya de oni self me papa no be so ko sum nyame na papa ha o na sorry no de na sinche nya se ko disrespect no okay wo fa nyame na o yire tete wa pack no nya se ko ja no okay na mom ne nsam ne nyoma o ka bia no abetu sinti duante na asem bi o be ka bia titi waso na pack na num asem nyina mfa na asem bia serious na di unyame na ji good sana ko fa be ma na osum nyame na be ma ne ha wa pack no okay I don't just say Missy Kojano. No one knew myself. And then someone parking fancy baby. No focus. They are open. They are also not there be. Yes, what's the hour came? A baby mama. About so good.
ntina Job ni yire ni yire ka chasa dumi nyame na nyame ya kasi nyame dabi ose dumi nyame na wu na we di oba bread do de be sinsi na de be sinsi ose oba jeje ntwia de na kasa te se oba onim nyansa swati ase Job a paki ni yire ni si baby na wiye no hwema ene ni sa ni yire no kra wa wo sa ni yire no wa wo oba ha wa wo kra nyame sa kunu to twire no ma Job ma foforo wale ye o ne so obi wa jejefo oba ha na wo tibi ko kasa dumi nyame na wu a asem we hu onye ni papa onye oba papa oba ukunu ye nyame na kom ade akom chairman ye woni o ma bi wo ho na oni paka wo free ni party bia o ayebonsam wa ye Satan ankasa Lucifer ankasa ono no so obi timi bia na no kasa nyame bia ni ho a enye tsa komo obi timi kasa Yesu nya re anya komo wo gina gina Yesu Lucifer dam acho dem ko tiase enti se oba bi di na ukuru be fa nyame djuma so wo ye na wo ye against me. Oh, okay. Say be on tenase. Won't you say yes na me kon di na chi ame come pipe boy ya continue so nti ase. Say na the who say wo bia wanya nti ase o. Ba wo so nya mre ma yire na wo twe kra. Ha, kwa be na be fa so be nya mre ma na chi no. Wo jeje wo nya me so ma apake ni si baby. Masa, tie Yesu ase mo ka ye no. Yesu ti dem ho de yakọ frɛ no. Say wonna no wa agya no mu gina bonte wo ye den. Twen. O se hwan de na ni na agya. Wonna wo Yesu yo o jinin nsem di no yo jinin nsem di no oni ni na agya ya de wo no ana busu ya na wo ma me na wo ni mu obi a wa wo ne ba so wa bo ni dua ene ya no crazy ah ono kura na ne yefo ona eye no no awo ne ba so odi na ni ye no wa bom aboa no odidi kode na so ma den eju no ewe di mpanfo na ho mo titi bi mfiri ho anu cha so ma me na wo wa ni tu che anu cha so ntimi nyawo bebirebe obetimi ayo o ani esi en kura de o ye ntimi sana tie enti die nti na wo ye oba tifie okuru so anyam dwuma na wo ye against no ese susum firi na ye den enti mu ntimi ngira ba bia nyu ho ano enti an na Yesu se hwebo sha me de ye den ama ne disu. Okay, abusuafo Job disu no ansi ni ye esi ni ye okay odi for Opatafour asase ni susia na wajemre edi Job akosam ne no ma nyina abre ye do wedi edam pepepepe enti banfo am he odi for na atwe na ba o obeyi ne ho ano na wasa wo hwe ifia da bi ajemre na twe ye prophet Opatafour na yansa umre bebre de na ka twa to ne show ni pa bibiri bia o de o hwe me nyame nhire obi a me chia oni pa bibiri me stay no ko sa chia o nka chia me chia US wo nyina biara akrafo me chia mo he said this year 31st and mo ye ndem baba kumasi eden am baba mo mama afi wo ye 31st afi eden ya de ayi 31st ne baso eden ana asole no so bia tumu da benche because say amami ji say amani ko wo so mpese obewu no mani bra brin dani so je ne tra ha no pa mama enu nyamfo mo a mo send me message a me respond me bibia mani abre pa me wo ma so na ho am ye ho adwuma ni abre ti no bia ka problem bia am se so te se wa bia tu bia sorry ai da atum ni nyina mpese me kire wo se ajenkwane de oho dinyame ni papa pachi no fa onkochia dinyame ni papa pachi no fa onkochia de Job mu nyina prehwe no ansa no mu hu na Bible na da ha wo na ai this will be obetima PC together afano tutuni sirani abasa no wetima ate ase ti de akire se obi nka nkyere se koja oyere anakoja ukunu no na de akire no se asem bi wo ho aya na tisintidua se oba wo fa nyame na wo som na ukuru simi mpanyame asem sa ni nsam na okan nyina na me che se pake eno nche ko jana na akode suspect no ni baby ya sa na vice versa oba ana bema me che obi bia mo ba ma ni eda e ka wakoma bitima send me kwansi bi last right abusuafo ahai Kumasi online television sanso na o hwe Zenith TV na Panda TV so o te yanka wo ho enna ha na edi dwumadi ni se amra eni ya fanne programs and doso but nyame adawo ma odifo atimi atotom abeyi ne ho ano yede mu besi ha na wo twese na ye hyambo wo besa ate yenka mote sofu kofi ona ka atwene ne ma yen ni chief producer di ne beba enche be de beba aha and the CEO ye wie ni say ya mesesa ne mato agu ne so na akire wone edokas ne afie duro amo mo ahwe akire yede mu besi ya do bibia asem mo bye bye